Elizabeth Mboko. Asante. Asiyesema Mutongo TV na mukebya ishitwani ya Yesu natewe Yesu. Amen. Kwa masitwani Edwin Mwendwa mbete kalikosia mwa dithaitha kanisa ni Double Grace Machakos. Tuathimwe bamwe. Asante. Nena mukebya edukisa nao monde asitwa makwaneta wa Angeline Ndeli nisiyetwe Kitui Kabati nikala Masako ni the Double Grace Church. Amen. Yeah. Amen. Kama zito nitawasamueli wambua ni mutangie mwendete Yesu na Tuathimwe bamwe ando womothi. Amen. Na kone mukende yani Yesu Kristo hedukisema Mutongo ni muimani mutangie kwe sito ya kwanita wa Miriam Samson Gombao ni mutangie na Yesu no mwendete. Amen. Amen. Nani musaisia kiuni cho kikundi kila kikwitha kitu twaisia ndini wa kilungu cha kumutai ngai na kumukumya muthenani wa omundi na endi mwasi wakamuyia pastor ni muveano ndo akumunenga mwanya na kuka. Endi tutwaisi kilunguni cha kumutai ngai. Basi ungama wibalawe nikenda tu mutaye mwe we koya musiene alama ende na kweyombanya ne kondo ulika uthaithine na alama ende na kweyombanya ne kondo maundu mo na ende ne okulia unga bamwana itobalawe na twitha ativa mwe ile tweba thini wa Mutongo TV nike atutethesie kweyombanya kwandika etuli aya kuna moko makuyolo cheza 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 cheza
lo seba na betu. Timaleno timba kolombo lo seba na betu. Timaleno timba kolombo lo seba na betu. Timaleno timba kolombo lo seba na betu. Ekile kile. Ekile kile. Elelelele. Ekile kile. Ekile kile. Oh. Ekile kile. Yeah. My God is good. Oh. My God is good. Yeah. My God is good. Oh. My God is good. Yeah. My God is good. Oh. Everything on double, double, oh, yo, yo, yo. Everything on double, double, oh, yo, yo, yo. Everything on double, double, oh, yo, yo, yo. Everything on double, double, oh, yeah, yeah. Everything on double, double, oh, yo, yo, yo. Everything on double, double, oh, yo. Dakotaya, Yesu yelande kalalayo. Dakotaya, Yesu yelande kalalayo. Dakotaya, Yesu, Dakotaya, hasa yelande kalalayo. Dakotaya, Yesu yelande kalalayo. Yesu ngakodaida asayelande kalabayo. Dakotaya, Yesu yelande kalalayo. Ngakodaida Yesu ngakodaida asayelande kalalayo. Dakotaya. Enda kame balawe. Tuathimwe muyai. Ukilia moko maku mwanwe balawe. Onetha windithia bayukulwa. Ngai waitwa thaithi wa bala wake akithembea. Onetha wikuya ndithiane. David asakwiwa nena kuthia. Bayukulwa balawe. Onetha wikitanda ni sibitale. Ngai wito eo bau. Maandiko masia kana we kila bandu bonde. Nena totha kusiwa nekendo. Ukilia wasio waku muthaithe mwe. Ukilia wasio waku muthaithe mwe. Hallelujah, hallelujah. Nitiyokuthaitha, nitiyokukilia miyova. Wewe mosumbe, ndubwana nwanonge mwe. Kwako kilia moko maki. Yuko ndio walawe. No hiwe Yesu. Siangoya kupewa mwenye. Wena wote wanakutegea. Wena wote wanakuete mwengine wanusia wako. Wena wote wanakuobosia. Ono siangoya. Ono siangoya. No hiwe Yesu we. No hiwe
no siangoya kumbe wa mwe Fiana ngoya kunemi yembe wa Kristo No hiwe Yesu No hiwe Yesu no Ronda la mahasi kandele bosia la babu sandirisia Moi wakabosia ndo makwala wau No hiwe Yesu
utona kudhasia madhayo maito Ola wa voice mwa kwela neugana Hallelujah, hallelujah. Ola watu nengie ndaye la tabu dhitwe Oh, nenebwa Yes, oh Ngoya kubewa Gai no kwenda ukwathi makioko ni kecha omonde Gai ene bangwe sio yolo wa mwe wako Nene sino kiwana lakini ngai no kuobosia Keto isi ene na otona dhayo wako Gai yolo bosia undo na kuobosia Mani komea se na atuma nito yake kalone Na nito si nito bosia Mani komea se kanana etuma utedio wake Ekalone yake Tiaona Kila chonde tunachoni kondo wa Kristo Ona wanake wina ugo Ni kondo wa Kristo Mioyo yetu Taleta mbele zako Tutakase na utembe nasi Tutavua Vitu vyote
tunga maithio thembe wa mwai onetho we cibitali na no kwigwa nai ikiya pamwe naito onetho we mucine na muci waku wina mugo ikiya pamwe naito we wikila una ni wewe ndeto ithi na nwenda ubendoka ikiya pamwe naito mwei waito ti ukulia ke ukone kicha umonthio kwitho we mwei ni wobocia ala awa uyehova we ni wotuma ndeto yaku na ndeto yaku ikatobocia we ni wotuma utethio ikaluna ikalu ikatethia andu maku ngai wakwa ti ungama bake ukone kicha umonthio talunga lumaku maitu Yesu bani ala mekwigwa na imosumo wasumbe maitu ikulia ubocio waku la umaitu ni amemwei otondo maandiko mekwasini waku niwe mesalisa ngai wakwa kila musalisa wa manisha wa umwei wakwa na maandiko mesa na waku ngai wakwa mawa wetu na mawonse maitu mwei na wamatwangela niona meyoba tweya ya mawa wala makwete anu maku yukiogo kicha mondio makadha wesitwani ya Yesu makadha wesitwani ya Yesu makadha wesitwani ya Yesu webeba wasukale nena kuya yotie mama nena kuya yotie muzeoso nena kuya yotie mwana geoso webeba wakanza nena kuya yayu umena widipyo sitwani ya Yesu Kristo webeba wa unywi beba wa ulebi utawale da musi wa mama huyo ukatawala musi wa mose huyo ngai wakwa tetia udhasio sitwani ya Yesu onde kula melwele ngai wakwa tetia udhasio mwai tetia udhasio yoba tetia utangio sitwani ya Yesu we mama nenesekana ngoya yaku ina kioyo ni wene na umwia mwai asio dhiwe ngoya yaku kula we na kia kautangia amemwia iwa kiyo kitu nitaudhaidha nitwakukilia kadhi wa mwai ni kuondwa Mutongo TV ngai wakwa tiulo ni kuondwa uweta mwimandiko mese bala twalika na twathokwa ngai wakwa tutie mauo twetia mauo kwa management sitwani ya Yesu twetia mauo kwa presenter sitwani ya Yesu twetia mauo kwa kamera sitwani ya Yesu twetia mauo kwa mitambo sitwani ya Yesu twetia mauo ngai wakwa kwa tangasi ngai wakwa twetia mauo musombo asume kuma president wa kituo kingai wakwa akone wosio ni Kristo alama dhuku maba ngai wakwa maadhima na wadhima wetu maadhima ngai wakwa mabetangi ya chalia na kiyo cho wisunge pangula medho imo ni kuidhwa wengai na indi musumbu wa sumbe kuondwa kila mwe wa wasia ungai wakwa tuamwete siya kuadhimwa na indi ngai wakwa tudhanda siya Mutongoi tudhanda siya ngai wakwa tudhanda siya meyoba tuabo ya kukela mbosi tuabo ya kukela maukanga tudhanda siya sitwani ya Yesu tike wike kila bandu bonde ni kuidhwa ngai wetu ni wailete na indi kadhi wa nengo situ ni kuidhwa we mwei na koyingwa ngetaku sitwani ya Yesu ni tuabo na tuaikia amen ndi musiaisia dina undungi wa weta ni kwatia ngai ni wavikia na kuthokea ivindani yutuku muthaitha ngai etha ndunegwa nzwisia ungama kana undu wiwa veva mutheu o kathini waku ni kuya wina kasoro na ende kikundi kiu chavikia na kumutaya ngai na chavikia na kutuvoya na ende titungia ngai muvea nundu wenyu na kwiyumya na munombe nundu wa pastor kumunenga mwana nundu ketha no leile mwitha munathikaga na ende mwasi wa kanisani ende mukamukethie na mwimya aithia Mutongo TV ni twatunga muvea na ende tamwita ingi muikoka na ende kwa ndeto nini Mutongo wenu no anene ondeto cia kumina nikena musiaisia itina watwamina na kikundi cha kumukumya na kumutaya ngai netulika nthini wa mutavanya witu wa umundi wala kwitha ainene yulu wa mathembo na ende bitikiritu kwate mautumani manini na itinwa mautumani nitumana kikundi kitu cha kumukumya na kumutaya ngai undula mena gwa wa mwiso timina na ende tikwata mutavanya witu muthanani wa umundi na ende ni muvea muno pyu musiaisia wa Mutongo TV umundi nimo ni surprise ite yani nimo nzengetie mautumani menyu ni maingi vyo na ngai na mwathime na imongelela na muyendea na kwikala vaundini wa kilungu cha Tuathimwe na ende mwindibikileli kwa tuma utumani o manini na ende alangi ni maendeye na kusoma ondini wa TV sienyu umwe aitie hai tuende kuadhimika sana ni kilungu kiu watching from Molem na ende ni movea ungea kasia kikundi kiu kituadhimite nesa ni Jackson Mwanzi ya kuma The River bro wa Samson
aya good morning Mutongo TV ni James Mwema kuma Masako Misakwane ongea kasia kikundi kiu Tuathimwe nensa kiuka ingi na indi matu itikilia matu ya makoka ongea kasia Mutongo TV mwendeye nensa na kilungu kiu nikiendeye na kutwaka ngai na mwathime mwagasia ni Agnes Mweni kuma Kawethei kithaitho kiu kiyulu muno na indi ngai eyose inguma ongea kasia Mutongo TV ni Felicitas Musau kuma che mundu mbitini mbuinzau vamwe hadi mwisho ndaukie kibebe nini bebe by Ross Muando na indi ondela metiti mbadhiku ya metiti Kavilo by Zipora Eric ngea kasia ava kuomo wa Johnny K ngea kasia wa Steven Kasolo ni mukwitha muikwata mbadhisu etina watu amina kilungu saa 5 oyu twamina na kilungu na kikundi kitu cha kumukumia na kumutaya mwei tekwata mutavanya wa umundi ulokwitha ainenea yulu wa mathembo na indi kikundi kitu oingi ni muvya muno nundu akuka na indi no muruta vyo kateto ka muthia kotetha mutanegwa moyo musiaisia yasia musioge kethe mwe yagwo na ndu isiti sakuka na indi teimina amen na itwithe twina muvya munene mbe nundu wa kwata mwaliko wa munthio tuyasia kana tithia aini alama ilete kana aini hala mena utweka wa yulu ithia tuone iwocio ni Kristo na indi Mutongo TV matuone aine toke ukwina na kuthaitha bamwe nenyu na twendo tungia mbe mubya munene ngai nukondo otwa muchana kutunenga mathayo maina umunthio na indi tuisio kangene kondo utongoi wa Mutongo TV kwikala nthi na kwigwana na kwitikela kana ne mama kwitha makithaitha kiokone kicha umunthio ithie ni twatunga mubea na mwatwito ingi atekethwa na utoni ingi wakuka otono ngai etotone thia mwethukisia we balawe tenda kutungia mubea ni kondo wa kwamba kwikala nthi na kutune TV yaku na indi ona kwana ngosasi yaku na ku text na kwasia kana ni wende na kwathima no ngai otono kwathima na kakwika nesa na indi tuyasia kana uthaithi uma ngone ya mundu ono kethwa winane sata utena uthaithi thini wa ngoo yaku withwa winwa mana yuko ithe twendo tunga mubea nondu akutwelwela na kutwethukisia na kwathima bamwe na itu na Mutongo TV ni mubea muno indi asa Veronica nondu watuthocha na kwithwa na itu masata aya va otwisikana no kwatene mwe inamwone ocio na imwathima muno ithie tetawa Double Grace Voices na te ungu wa muthuku mwangai Elizabeth Mboko paya kwa Ngosam karibu na Kathina Shop no kwithia kanisa yitu bone bado thaithia ate Kariobangi lakini ya yolo o Kathina Shop hapo kwa Ngosam Timber you find utatupata pale bone bo uthio twithia wathea na masa woso ingi ulikenge tolikana Kariobangi obumbe wa mwembe banini ni bawo twithia wathio ni bati twaite yutu maba kundu kethwe we masako utemo thaithi no ngino kethwa uthaitha ngai kana uthaitha satani amua kuthaitha ngai mwaina mwathime muno ntwatunga mubea. Thank you. Nani musaisia mitikilitu kwate mutavanya witu wa umundi na itina wa mutavanya ni votu kwata aini maitu mamuthenani wa umundi marutavye mwendo wo wa wini uendeye ata ekaitu kwate mutavanya Mutongo TV kiokone cha umundi twima tuko thanthatu mwe wa thanthatu nenda za mwanyo ne kuthoche na ngi ukethia masito makwa nita Apostle Francis wa Kimeu na ne mutange Yesu ne mwei numete kanisa ne wa Word of Faith batala pala omunde ngwetha ngilaunch album yakwa ya ukusi uono la muzikale wa kiwete na nenda ukubundisia yulu wa mathambau kana ithembeo undu itona kuthenia nondo tona ebono kania nacio Yesu ndataiwe ko nenda na namba kwambia nenda za mwanyo ne kenda tiboye na ngai haikweka nesa tuboye mwana wa ngai ni utungea mubea nundu we ngai musio ni mubea nundu wa musiaisia Mutongo TV kiokone cha umundi nenda ulecha muma waku ngai twithi kwimanisia yulu wa ithembeo yulu wa mathabau mwana wa ngai ni naboya sietwa ni ya Yesu Kristo mwana wa ngai ndeto yi ikethiwe na vinya kiokone cha umundi ikethiwe na mumo yulu wa musiaisia lo kunziaisia sietwa ni ya Yesu Kristo mwana wa ngai posia mundula wina nai mweke mwana wa ngai mokilie na matethie sietwane ya Yesu Kristo netwaboya amen. Asante sana musiaisi wa Mutongo TV nenda nikenda te kwatia ni ndini wa ndeto ya umundi kiokone cha umundi
kila na kwea ne kioko kisio kila ngai watu amucha na be mu stali ombege abina ndeno wa Biblia ebuku ne asabule ya na meongwale na inya mande ko masi atakethe watiyo ba waingale kola twe na Israeli ne masi ando methe wa matu melilie twe thayo ye yangai kwa muendo musiaisia nenda unena na kuwe ukwigwa mtayo we mete we ukomete bukitandani we ukwigwa wasindiwe ne maisha we wa mandie we anandukwata uthukuma na mbeza ikutethacia muendo musiaisia nenda unena na kuwe utena we kwatio we wikala thayo utona hata wathelile wikala thayo kasisio kona andu ange ne maendete nenda unena na kuwe wona wasindiwe nenda unena na mundu kiokone chao munde na toimina unena nia yolo watabanio nene sibe mundu kutetheka nene sibe mundu kuikwasia chaguo kine woni ngai na ne woni ola musikale wake wete amweke avinya na ngai amutethia nenda utonge atongo ima TV nundu wako nenga so yenga ina mathima na imeka nesa nenda nikenda tukwate ne yolo wa ithembeo nenda tusisie kindu getawa ithembeo kana madhabao kitu sisio madhabao ne chao na tukisoma ndeto ya ngai musia isia nenda twambosoma ende to ya ngai tuthie buku ne Luka kilungu chune cha 10 na mustale wa miongwele na kenda Biblia ya siate ende we achenda kunengane mwene olungalu amukolia Yesu na mutoi wa kwano musala miongwe tatu mande kwa measiate na Yesu amusongea na hamwe mundu mwe ne waumie Yerusaleme athe ya Yeriko nake akwatwa ne avutani na ala mamuvutie ngwa na kunanga na mathi mamutia akilelia kukua asia akilelia kukua mashakala bakadesh Muzalo wa miongwe tatu na mande kwa measiate na kwethe wa muthembi umwe athea na Yesu na amwana athukila ute wake usune mustali wa miongwe na ile wasiate na mulivai umwe tao avikavala vando na amwana nake athukila ute mustali wa miongwe na itatu Hinde Muzamalia umwe akithi chalo avika vala wae na jela wamonie amwewia hine mashakala bakadesh nienda unena na mundu umunde uloko iwe wenene mwiahi nienda unena na mundu ula thayo wake wathiniwe ni ithembeo takwa mwenda musiaisia nekalile miaka tena nikiwete nikite kuowa ni mundu ula wasia kuiwoi Biblia ya ikula siebuku ni akalatia kilungu cha 6 na musale wambe inywe akalatia atundu mwoetwe nu nienda ukotabia ati kanani kwitha ithembeo ila ikwata thayo wa mundu na thayo wa mundu kithia ndwino tethio nongi na ndwende nienda kubundecia kuhusu ithembeo pe ithembeo malaili ila ngwenda kubundecia muthana wa mundu nikenda mwenda musiaisia ukamane ni ithembeo cieba iloto na kwitha utona mana pe kithembeo chambe kila ni kithembeo cha Satani na kithembeo cha kele ni kithembeo cha ngai na kithembeo cha Satani na nienda tuthe tusisie ni chao kila langu nene kithembeo ni chao kila musiaisia ukwitha akikulia magolio kana cho kithembeo ni chao nienda kueleza ngwe ati kithembeo ni bandu bala baenda na kanena na ngai kana kanena na sindu ukayani ni bandu bala baenda na bakathembewa paketha pe bandu baseobia pala komanea na mumbi waku mwendo musiaisia wa Mutongo TV nienda unene yulu wa ithembeo oitano peke yake kana ithembeo itano ila mundu tona either esilite ndeno thai wake na ithembeo nicio cieta kindu kita wa kiumo na nienda nikenda ngwelesie undu ithembeo itona kuka itona either ithinetie thai waku undu tona ikala nundu tona ibonokania nacio pe kithembeo chambe kila ngwenda unene kila kita wa ni kiumo cha Adamu na Hawa kiumo kicha Adamu na Hawa chaetiwe chalekilwe ni ngai mwene na chavunziwe ebindane kana chalikile ebina ila Adamu na Hawa maumie ndene wa witheani wa ngai na kithembeo cha kele ni kila kita wa kwa lugha ya Kisungu generational curses kana kiumo cha utianiwa ukethia we etha susu waku ni wa mukiki na agu wao mukiki ukethia etha susu waku nda twawa na agu ndu twawa nundu wa chao kithembeo ki nikigukwete ndino thai waku
Kithembeo cha gataru nindo nene kithembeo cha woi kana kila kitawa witchcraft altars kana ithembeo cia woi nindo nene kithembeo cha kana kila kitawa seeking altars kana ithembeo cia kumanda na ithembeo cia kwiyeta na kithembeo cha gatano cha muthia nila tusieta kwa lugha ya Kisungu kana possessional altars kana iloto naitha cio set na ikalika thini wa thayo wako musiaisia kunienda tuliketwa ambao sisia cyo kingu kitai kithembeo cha utiewa kana cha generational altars ni chao mwendo musiaisia nundu andu aingi thayo ni wo mundi ni methigwa makimanda utethio thini wa thoko mimangai mathi kwawe matetheketa kwa musiaisia ngutabacia nange kwati pai mundu mwe utandita pai utethio ndamanda kwa mundu mwe ninaendia mpaka sivitali na sivitali ya ndethia ini muthana wo mundi no kanikenda ni kuelesie kanondu ithembeo itona ukwata mundu kwangalekanyo baani twasoma ibukune ya Luka kilungu cha 10 na musali wa 29 nuona bai mundu mwe waumete aendete Yeriko na enziani akomana na ingei akomana na abutani na mamu nyanyasa mamu bwa mamu myangwa yake kindu kimwe ngwanda umane kana ithembeo sikita kumya mundu ngwa hata iwe Yesu ithembeo kita kutia we muthei lakini Yesu komina pemesi mbinge ya umiwe ngwa ni ithembeo wethia mucio sundu kaendea mukula cia ni chao kila kimwisa ukethia mwikulia ni tuboya niguo ni mutangie niguo ni numa cia kilungu cha 10 ni numa cia nzembo ni chao kina thina mucia cia Mutongo TV no kakioko ni chao mundi ni kenda ngutabie ni chao kila kietete thina ni chao kila kiuthinia mathayo mandu mathani wa mundi ni kenda tuimina utabanio withotonya usisia na kwikia thayo waku katika kithimo umane ni chao kila kina thina yulwa thayo waku ko musiaisia mwana sola wa umetaendete chalo wataithia tangi wa kila mundu na chalo chake kila wanda otondu nyana utabia chalo chako undu na sile chaina mathina undu na kiwete undu na boye undu ngai wa ndethi cia musiaisia ko na kuchalone chako ni bana na William ba umusi ukomete kitandani wimu wau waku kethi andu ino bocio ukethi aba imundu tonya ukotethi andu maku ni mauleile utwawa bao katwawa ni ukatungwa ukatwawa nungi ukatungwa ukasisi ukethi andu makwenyu masoma makabika kelasi kena na maibeta kelasi chu yani mudhuku mandini wa anga yani beka anga fulani beka anga kala katembe andini wa kwenyu kana kwenyu bai mundu keza utwangale kana kwenyu bai mundu keza utethi onge usiani we nandu na muinena nasia utwaitwe pandu na muka mwana wa musyozu muyewa na niwe ni mwenda kanisani mukathaitha mukavoya kioko ni chao mundi no kani kutabia thina ni chao ulo thina siandu thini wa thaiwo andu methinwa ni ithembeo cia Satani hata iwe Yesu mwana asoa thete aendete akomana na abutani kana inyei siungamite ithembeo ile ikomana na thayo wa mundu aendete thini wa chalo kicha ituni nuto naitha wendete niki ukula cia mundu no anaina mali na ndena kindu mundu no ni musomu na ndena wea mwitu no ni mwanake baitu ekanose kamwanya ka ni muelesie kuhusu ithembeo ni kuelesie baitu ekanose kamwanya ni kuelesie kithembeo nikitona itha na pinya thayo ni waku kithembeo nikitona itha cha ukwatia ukethia muci wenyu mwina kikitawa generational curses kana generational altars ukethia andu makwenyu metha na kathina fulani ukethia kathina kani kataka muci kwenyu mundu isia kana ukethia kana ka koko kwako ni kuthuekanu ungeisia kana kainena cho kini chao kini chongwita generational altars kana ithembeo cia kuatiatiania ukethia kanati andu makwenyu maitwawa na masoma makikwata awia thina ni mwao thina ni ithembeo imwa komanie nacio otondo mundu waumite Yerusaleme aendete Yeriko na nziani akomana na abutani alama mumisie ngwa ni batona itha be ithembeo cia kumisie ngwa ni watatite usoma na ndu kwata awia no kani kuelesia ati etha kwingai withayo la wamboicie ni kiwete muthana ni
wa umunde musiaisi wa Mutongo TV kwacha kwa umunde feithembe osio dio tilekanga thayo ne waku na kila chondo mandano dio kwata nibato naitho mandawe anandwa akwata andu makwenye mamusiasia makamuthekea takwa musiaisi andu masiasia makasia musione wakawete indio mundu matwita musi wa afande no kane kuyati ngayusu weke mumo kwitu ngayusu no tono thesia mumo kwaku rikandala makandia no kangwele siati kana kwingai ukutonya ukutethia na kwaliola thayo wako komo siaisia ilangu nenea siendui sietawa generational curses kana generational outers kana yumo cia kwatiatiania ninena ngazi ati pesi ndui na cia mundu wasome bukune ya mabinda wambe kilungu cha kana na muthia wa kenda uthete bau wiwithie mundu weta wa yabesi withia yabesi athina gwa ni cietwa pe andu meti we cietwa na thi cietwa niyo mathina cia wetu toma wa kweta wa mukoloi kana eta wa kisakwa no jitwa kisakwa no ithia weka lota kisakwa ukithia yani thayo waku weka loki yani weka lokatiliko ka mundu nundu wita wakatiliko koni ndo kwati no kamusiaisi wa Mutongo TV nguelesia ngutilanie na kiu kila kisa thayo wako ukethia kwenye muikaendea ninathi wa muthenya umwe ngitabia endwa na ngimeati muthenya umwe no wailite kwa nangao masabu mako hoila wipa ukwa ukamwo munthetha no thukuma masagu kana thukuma ilobi oka yuko no andu amakombo cio ngale cia taxi ukozo ngale ukekalilo ndini ukamwe wale mboso meto driving together with a license ukamwe nendo kumande ngili tatu munde neno kana ngale musiaisi wa Mutongo TV siozo yenu ka otwaite ngale wili jobu musi etha bandu maisie muikatwa ngale mambo kumiona homethana elio itatu yamba ikalanga obumana yambe kwananga anga yani yambe kwananga masabu ndo yakae kwikala tawasindiwe noka ngwikie vinya kana ithembe ila cianeniwe kwenyu iye kwitu kuya ichuma lakini umundu nienda na ngale usutinga imusiaisia ulanukie ne kuelezie kana ngai yo no tona kwalio la mabinda eta wa ngai wa mithenya ngai wa mabinda ngai wa matuko maku ni matale ni batona itho yona muina wikwatio mwiya wa muboya ngai utamutethacia umundu ukekone cha umundu ngiuma katika kithembe oki cha Mutongo TV thayo waku itho na tethio ni ngai thayo waku itho na bindu kanduka chozeta kindu cha kawaida musikale kukabana kiungama akiambio kutabia Yesu akiambio kukusiono Yesu tonya kwika musiaise ne binda ya mwiso ila twailete kwalio kana twikumусisia ngai ola withayo kwa kunia Yesu moko musiaisia nenda tuthienge ngwalasia yulo muno ndine yulo wa generational curses kana kila kitu na kwithiwa kingukita generational curses kana ne chao musiaisi wendo mana kana wina generational curses kana yani kila tukita kwa kisungu symptoms of yani kana mawona niyo man generational curses nendo kunenga itumi iloto na usisio kama nae kana wina sio kindu chambe etha kwenyu kwina generational outers kana kwina ithembe oi cia musiawa kindu chambe kana point yambe ulonzia ize na no kuandika point yambe ni wambi ya siendo na idela yani ukwambi ya project etha ni numba yaku ukuka neza wikwata mbesa ukita material kiwa mabati lakini umwako nduka waka hata iwe Yesu yani wambia siendo na yekata na idela isuni langwa cia ithembeo cia pandi wende no muthanga ajo kethe muciaisia saingenye nene za kui nge yandu maite mithanga ni boye nuno muthango wona wina bina muthango zu mwaito wi kalite muthango zu mama uciaisia muthango zu mutumia pende to ila cia neniwe cia thiwe na umai maito mane na maze muikaendea Biblia yacia ngai atio kuna akuna mbaka kesiao cha kana nibana wala kisio chaku cha umaniwe kana chaku niwe no thinote wako tondo yumwana zonda ina makosa haumete yeliko haumete Yerusalemu haendete yeliko nanziani ni wako mana na abutani ni mamu myangwa ni mamu boa hata wa Yesu na kati wa sisia musiaisia mwana so nukona baya ndo mabitelabu baya thembi baya livai baya ndo mabeta na bandu wa mutethia makesi lote wina ithembeo
point ya kele kana ndeto ya kele ukumana kana wina ithembeo andu ni makupitila ute kana andu meikutethasya utona uko kana wa kindu kitawa fake promises kana promises iteanea mundu akokaga kuyati muthenya muna ngaunenga wea muthenya muna ukakwata mbesa lakini mbesa ndukesa kuikwata yo thina uipa kana ukithia wabanga sindu syaku aya point ingi ya kana musiaisya ni kenda tuthimetuke wendo mana kana wina siumo isieta kana wina ithembeo sya generation kindu kingi you lose large amount of money kana wasya mbesa mbingi urana umbanite mbesa sya kweka project na kana kaku kaiwa kana witulika ku kana wikwata mbanga ila mbesa ya mana kana ukile wendete ukithia ukwana watu me message kwa ndo amatuma message katika Safaricom mashallah bakadia ando amatuma makakwea nije Safaricom mutu ikawana nona wiko no asimo yoza ndatika thane mbesa ya kusesimo newe save it wethi asiatuma na sivi yau pomwendo musiaisya nenda kuyata wendo mana kana wina ithembeo hii sya kutiewa kana sya kuateateanea ilango sieta generational altars utona kwitha waasya mbesa ni woto no mana kana na ithembeo hii aya kindu kingi ngwenda ukutabia musiaisya nikenda ngai akwikenesa na nikenda ngai autethia kindu kingi witha na beba wa makwani esune point ya kana the spirit of debts kana roho ya kundaiwa ukethio taitwa muno wa mine kwani ye wikoba musembi uyiba mutuko ikukobethia uicio ko yiba ndinda no taitwa ni nganzomo uimoiba makwani ukithia ikwani ukaiba ikwani na lingi o ni beba na ngwazia ithembeo sya generational altars kana ithembeo sya mutiewa ukethia kwenyu ni simuisa takwito nye umutabania wa mundu ina wa ithembeo hii ukethia andu kwitu maisoma mwakila sema soma mabika level fulani maibeta lakini nenda utonge ngai mubea nundu ngai ne wa ndume yeta muiyo na soma ni ne mumine tene ne Minta University nina degree na ngai no ndethe tena ni nenda na masomo usune ngai wethayo kwako nanganisya Yesu moko musiaisya wibala we aya kindu kingi utonyo manakana wina ithembeo hii sya generational altars kindu kingi witha utena promotion kana ukethia ndwa mbatagwa ukethia kila wika kiina kwambata wika kindu kimwe for long period of time ukethia kindu kimwe ukika evinda yasa muno musiaize nenda kunenga maundu muonza peke yake lakini mbetekelie ngunenge maundu thandatu undu wa mwiso witha na beba wa rejection ni beba wa kulewa ninetho ngibundi syandu kana ngemea be jini yemwe itawa jini mumai yani ukethia jini yini ta wina beba muthugu ukethia beba la wina gwo wotiona akeli tunikani kasio lakini kaya twawa ukethia nduka ni wita sindu nzio wina beba wa kulewa ukethia ita mundu wa umite nziane abalukite ai musioni wa umea ndio ni wa umea na nuenda utethia lakini pai mundu kutethia niki nundu wina beba wa kulewa wina pepa wa kulewa ukilia koko kwako musiaisya no yazya kuma munde nina ale beba wa kulewa shitwa ya Yesu amen kumusiaisya nendo kuyata wina beba wa kulewa unoni wona ni wakana pena kithembe okikwatie thini wa thai waku na wenda kwitanukania kana wenda tanisya nacho kithembe okikwatie ko wina pepa wa reject kwangelekani ukakethia misiengi kwacha ukamuka nyonde mukomioneza no kithia mundu ekiecho gutewa musi wikulia yukine chao muina mu iyo mukomioneza nyonde mundu siekiata ni pepa muthuku ula witha wetetwe nikenda wete muke muthuku yulu wa musi waku nikenda withie kila kindu mukeka musiusu kina muke muthuku na hicho kithinukie ni ungame mwanani kila kithembe ochonde anaitha ni jini yeta mumai waitha ni jini yeta wata onaitha yeta wakunu onaitha umia ku sietwane ya Yesu no kanile chemwaki bukwa kumwaitu kana omunde amukano yoso tethio amukano yoso bosio mandiko mazia paina kiwete chekalite bukuni ya Luka miaka 38 na kiwete kiche kalite mpakila sia ila mulaika woka abo sia manzi akuka ukithia
abuzia manzi pena mundu wa okilicha nela Yesu wokie mwene kiwete kicha kulwa ni Yesu kiwete nwenda obwa chambe yonenga na itumi kukwasi ati nyendina mundu wa nduta ndina mundu wa ndicha komusiaisia ndukanenga ne kitumi cha niki uti uikalita thinani waku komwenda musiaisia ndimino keliapyo na ndiminea nenda okati ithembe ina kutabya nitona kuminwa thayone waku na itono mino na chao ithembe ni bingi lakini nasi akatozo ochuke mwetu sisi ithembe itono mino na kindu chambe kumwetekela Yesu ola wakuya kwondo wa mathayo maitu wa mino mwetekela akagutethia na akakwikanesa kila kingi mwendo musiaisia andu ni mabutha ciathu kumimangai manda muthuku wangai mwetekewe mauta no kimanda nzembo uthiumia katika kithembe no yase na thembe athina wakwa na nina ikia kanaki ngai no komina sietwane ya Yesu kumusiaisia ngai na kwathime muno na ikwikanesa masito makwa nitawa Apostle Francis wa Kimeu kana musikale na ngai no mbekete nesa nitha kanisa ni wa Word of Faith Tala na nina kuthocha o mundu ti unena ne uma bani sembete twina chathi kinene kila kibiketwa 9 mo kamba on the pew Solomon mukubwa wile bafosi musioka na langi on the meitha mabikete chathi niki kitha ba kanisa ni wa Tala Word of Faith nziani awendete na Catholic kule kanisa ni wa musikale wa bikatala no kuonwe bala kanisa we omunde nina uthocha ukane muthana special ulangwitha ndiye tikigwa mauta na ngwitha ngila unji wathi wakwa mweo ukwetwa ukusi ulangai wa ndethi siena nabo aniki wete nono nabo ye wenda kuka ukanoimbikia na wenda ukwata mautabania makwa nolike katika YouTube channel yakwa uandike Francis wa Kimeu andika Francis Kimeu no subscribe no like na no ukwata channel kicha kwa na ngai kwekanesa kila kingi cha muthia byo mwenda musiaise ndo kunenga namba yakwa ya simu ni not muonza not ile muonza itatu ile inya 0702 72 73 24 0702 72 73 24 cha mweso byo no kulia mutabania nyenendo no kwata wathi ucio akula njita wao kozi ukota no kwata hata enda simone yaku finyia *811 *752# na no kwata na asia *811 *752# na ngai kwathima ni mubea musiazi wa Mutongo TV ngai na kwathima ekanguboye ngai yakwikenesa mwini utongea mubea nundu wa kilungu kiki la twethacho nale cha muma waku kanange kila ithembe sio je ithembe cia thina ithembe cia neniwe na andu matene mwine nananga nale cha muma na tei waku ukatethia mwithukisia athima atongo ima kisase kija Mutongo TV mwikitwekithia kithe kikisese kila kikathimando na kila kiathimando ngone cio mwei ni mubea nundu wa episode osanguma na ndaya nundu wengai munene sietwane Yesu Kristo netwaboya na kwekia amen. Inu ni Mutongo TV. Katini nokaseo kukamwika katini nokaseo tia kwenu nawona waitengulu